Sa tanong niya tama? Masyaw. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ayat anu dina sumpatan agyang kutua dita no bika pamagusaya sagyang kutua 10 agupat rukun o sambayang. Miyakuatan wagyang kutua ikasiyaw aginan suat tumaninatu fi kulli al-af'alil madhkur. Samanuto na ayang malalambos si Rakatano ron agyang kutua 5 timan rukun huway penamana-marantan o sagyang kaya kagagawi batanod na ya mausay lang. Miyakuatan agyang kuto at tumanina agyang kanana tumanina na ay maana niya nagyang kuto kararanak apaman na agyang kuto katakana takana so tao sagyang kuto apaman na di niya di kasumbayang. At kung mga ulama, agyang kuto akat tatakan na yan, ako sambayang yan, apiyam iyak kay tuitubu, apaman ay takan na yan nun. Na kakurikan na agyang kuto sambayang yan. Amay paman katigo mga ulama, sutawa di sambayang na madaun agyang kuto akat takan na so tumanina, la yakunu musallihan, na diskanian ketawag, o di na paman na di kakuri kagyang kutua di niya di kasumbayang nagu kailangan na kapurumanan niya nagyang kutua sambayang yan. Gina ni paman na kababaloy o tumanina katka na arokon o sambayang. Aya kisumpat tanuron sagyang kaya kagagawi oras tano naginan so ikarokon ikasapulo agu isa. Sama na pa na tinimbali nagyang ko to adu rokon. Tigo mga ulama natigan na at-tashahhudul akhiru wa jilsatuhu. Apaman naya ko na ikasapulo agu isa naginan so at-tashahhud aginan so tigtanwa aya kala na yaman tanusan nakatahiyata. Paman naginan sukat tahiyat aginan sukat tahiyat al-akhir paman naginan so ikat tahiyat ikadua paman naginan sukat tahiyat ikadua nagugyang ko to kauuntod agyang ko to ataw sagyang ko to adinya ni katahiyat sama to na kailangan din na milang agutan wagyang ko to tahiyat agugyang ko to akas salawat itan o si ko nabitan wa Muhammad kagi pedanan si ikurukon waga matano Islam maginan ikasapulo nagugyang kutu akat kaunto dagyang kutu ataw mo unto skaniya sagyang kutu adinya di katahiyat apaman na di ka pa kayo makatitinag o di na anto na isusuan na kasagyang kutu apaman na di nga di katahiyat kagi paman yan na gyang kutu kaunto dutaw gyang kutu apaman na posisyon ka makaunto ka na padapenuto sagyang kutu arukon usambayang. Ayaw ko nakbetuan sa at-tashahudul akhir paman na ikadua tashahud naginan sukatro o tao sa at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-taibatu tama sagyang ko to kapusanian agugyang ko to so Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim taman mo sagyang ko to kapusanian. Sama no to na kailangan nami lang agtanwanan kailangan na memorisan wagyang kana nakatahiyat kaudian na napamamila lang agutaw na gyang kutwa sambayang yan na udin yan no nananapkubat yan napakabagag sarokon o sambayang
miyaw na nagyang ko to akyat terwa tanuron upama ko so mga rukun sambayang na isa ami begakon na di ke tarim agyang ko to sambayang tan na miya kan bulbu dagyang kanana kimores ng tanong sa agyang kanan at-tahiyat way agyang ko to salawat sa iku nabi tanwa Muhammad so mga ulama o di nami alin sa agyang kaya kita bagyang ko to sigatut tahiyat agyang ko to paman na sifat agyang ko to kat-tahiyat nana betian tanu kaan tanu mi pangdoo si ko mga pedetan wagyang ko to okay-tokitian wagyang ko to okay-tokitian mi alin sa agyang kaya kitab agyang ko to atigan na thumma yajlisu lit-tashahhud al-awwal muftarisan kama yajlisu baina as-sajdatain. So mga ulama na tigiran na ini pamanganduwiran agyang ko to okay-tokit agyang ko to at-tahiyat na tigin amay ka makaunto agyang ko to taw makaunto dus kanian nawaya da'u yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna agyang ko na paman na kawanan na liman yan, na imbata diya sa agyang kaya labiyan na kawanan. Nagugyan ko ito, wayadahul yusra ala fakhidhil yusra, nagugyan kaya pa na diwang liman yan, na imbata diya sa agyang kaya diwang labiyan. Tigong mga ulama, wayadahu ibahamahu yadihi liyuma ala usbu'il usta kahayatil halka. Na may kagyang ko ito, posisyon yan kapakaunto diyan na imbeta diyan natin kung mga ulama agyang kai paman na ibham sagyang ko to paman na usbu al usta paman nagyeso ano na tawag ya lumalabaw na napaman na imbeta daw mo nagyang kai maalimang ka paman nagye ko ni pakapsumpatan. At yung mga ulama ay mabubuntal yan na lagi dumatiburon. Kate, paman na makatitiburon. Kauto, paman na ginahin nila itawan mo yan na kahay atil halka na matitiburon nagyang koto alimaw tao. Wayadahul yusra ala wayasiru biyusboy sababa na iturutan ko nagyang kaya anto na ini tinduro alimatano. Wayanzuru ilaiha na pagilay tanokon. Yung koto katuturo tano na pagilay tanu agyang ko to kapturutan way sama no na subuntan tanu so pangilay tanu na miada sa agyang ko to paman na sujudan tanu kasi tanu man pagilay na agyang ko to mga tinduro ang mga limatan way paman naro ko no pagilay ang pagilay na agyang ko to tinduro alimang ka wayanzuru ilaiha na sa kamaw tuturo no tawag yang ko to at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat kauto paman na para sudah pagani saya pelangagian na para malbuda kiplangagian no nagya ko to giros kanina at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh nagumiraw man na assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Miyak kalbulbu. Hoy. Ay paman yan na ubatan na pagipur tanti na benda kay paman na di ke 10 minutos na minilang agadiyan ko tuataw. Pagani na bumiraos kanina at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat pamaw baka din na pakatarusan nagiro ka wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sama nuto na asara titu apaginti restadu sutaw apaganad niya na ya nadong panapaman na misusurato sa agyang ko to apaman na ang mga internet na nakakalaruban nga girakuan na mariribat o girakuan na mariribat so di mata o matiya sa Arabic nakapakayaron yan di
ainian untuk pagilaya kaanian masuk agiang koto okito-kita agiang koto katahiyat way. Na mapasado to na giraw tano pa man na Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Biya kalabul-bul to ka man na ayaw buwa di nga di pakasumi-samina su Muhammad na uso Ibrahim. Kumiraw ka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biya pasado to tiga man na kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Uway. Nagumiraw ka man na wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yak kabuwa asara paman na pagitiri staduan talwaya agyang kutuwa kailangan ng taloro na kimurestan kuway. Yak kabuwa agyang kutuwa paman na at-tahiyat ang agyang kutuwa kasalawati si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ditanu sandi kapag importante ina pedanan sa agyang kutuwa rukun usambayang. Pedanan sa agyang kutuwa rukun usambayang. Aya ikarukun ikasapuluh agu dua athani ashar na tigo mga ulama as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhud al-akhir. Giyan ko tuwa maapo, giyan ko tuwa paganay ikasapulo agu isa, ikasapulo agu isa na tigo mga ulama ginan suka at-tashahhudul akhir apaman na ginan suka katahiyat ikadua agu giyan ko tuwa kaunto dagiyan ko tuwa tao na rukun to sambayang. Yang kaya ikasapulo agu dua na aya rukun saya nagyang ko to kasalawati si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama no to nagyang ko to ang iraw tano Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sama no to naubagad ni timbla agyang ko to apaman na ikasapulo agu isa, ikasapulo agu dua. Na tuluwa manan yan na maalusog siya rukun paganero nagyang ko to paman na at-tashahhudul akhir paman na katahiyat ka amulipusan agugyan ko to paman na kauntud ka nagu ikatlo nagyan ko to paman na kabati ang asagyan ko to Allahumma salli ala Muhammad. Sama no to nanay ni pamang do tanod nagyan ko to okay to kita nagyan ko to kasalawati si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agi na bisima mabaloy ikasapulo agu dua arukun o sambayang. Tigo mga ulama wa mazada ala dhalika fahuwa sunnah. Agyang ko to apaman na kiumanutaw sagyang ko to apaman na kapakapasadian sagyang ko to at kasalawatin niya si kunabitan wa Muhammad na sunnah. Paman agyang ko to kapagiraw tanwa Allahumma inni a'udhu bika min azabin fil qabri wa azabin fil nar na sunnah to. Kapakaya paman na apya di miya batiyaw tau na kana ba miya binasa agyang ko to sambayang yan. Agumiraw ka man Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnat masihid dajjal. Agu sumanga pedapangan ni apaman na miya kaysa na so Abu Bakar As-Siddiq na ini pamang nduro Nabi tanwa Muhammad agyang ko to pangani sa agyang ko to sambayang na nagyang ko to ini pangandu niya nagyang ko to Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta. Kagi paman na supang niyo tao sa giyang kutua dan yang panakapakasalam. Ino paman na sutaw na diro di mamang ni ad na mga duaruwa panganinian. Kagi paman na giyang kutua panganiyo tao sa giyang kutua dan yang panakapakasalam na tatarima di na marani sa giyang kutua katarima wallahu subhanahu wa ta'ala. Agiti paman na di tanuro di pakandegal na giyang kutua panganitano. Berarti antano agyang ko to mga dua miya panutul pamanian na
pembetian sagyang koto pagaletan o salawat sa iko Nabi tanwa Muhammad agu yang koto ada tanu panakapakaselam na mada kaluto agyang koto mga pangani paman na miali sa hadith paman na kepakai pembetian utaw sagyang koto ada niyang panakapakaselam. Adong pana isa pangani ay ni pamangano Nabi si kung isa kong mga sahabat niyan agyang koto so Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dia kebenar dan ada niyan ini pangano si kong mga sahabat niyan Allahu alam sumuad antaka ko sala kauron agyang koto atigo Nabi ya paman ini pamangano niyan agyang koto pangani Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Miyakwatan wagi ang utuwa paman na ikasapulo agu dua na ayap man ako ang tanong nagi ang utuwa ikasapulo agu telo rukun usambayang atigyan at tartibu bainal arkan. Yang utuwa miyang aloy tanong ipusa yang utuwa paganayaro kung taman sa yang utuwa ikadua ikasapulo agu dua na at tartibu bainal arkan na yang utuwa suka pakatundu-tundu paman na kaaring siya na piyo-piya. Paman na pagaris na kagyan ko tuwa tiga makatitinag ka kakabira ka paman bati anak ka paman so fatiha mabati ka so fatiha nagyan ko tuwa paruko ka na napaman na pumunang ka paman na sudud ka paman na maguntod ka paman na sudud ka paman paman na ma-arrange o di na makatutundog nagyan ko to paman na miyang aloy tano mga rukun usambaya di ka pa kayo ba paman na dia ko tua bangkaden na tunay ni so paman na sudah patamauna na tiyo ko sa ikadua o di na paman na sumata tagusalo kana nga bedo piya ko rin lagi dia no paman na tumitinag ka na paman na daka ruko na baka sumiyud kauto paman na kailangan na tigong mga ulama apad sa rukun agyan ko ta paman na makatundu-tundu agyan ko ta rukun miya aloy tanong makatundu-tundu agyan ko ta rukun miya aloy tanong. Yang mo tayo kasapul agu telo paman na at tartibu bainal arkan na aya dalilasan nakagisukon sunabitan wa Muhammad na aya kamataan ni ron kana yusalliha murattaban na diskanyan di sembayang anta kaiptinag yan so sambayang na murattaban na paka o di nagyang ko to apaka tutundu-tundug niya nagyang ko to mi aloy tanwa mga rukun. Lalayon din nagyang ko to di tanoron di kadro o din ependalil tan nagyang ko to tigan sallu kama raaitumuni usalli sumbayang kano sa lagin nagyang ko to kaya simani urakan o din nakile ni urakan sa kaya sumbayang akan atigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inosariyang pensagyang ko to paman na din yan ikapangduwa sagyang ko to tawa paman na ipangdu niya no nagyang ko to sambayang nagyang ko to thumma paman na umani maalin niya nagyang ko to rukun atiga na thumma staqbilil qibla thumma kabbir nagyan ko to kapiraw na biya thumma na aya ko na maanaw to si luga Arabia nagyan ko to at-tartib paman na ira mi alo yuto nagyan ko to paman na di makatundu-tundu nagyan ko to mi alo ro asuan paman na lagi din nagyan ko to paman na kini pamangdo no nabitan wa Muhammad sa nagyan ko to sa katawa mama ini pamangdo niya no nagyan ko to sambayang na aya ikasapul agupat agi paman na mulimpusan na at-taslim nagi na sukasalam paman na gumiraw tano assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah padanan sarukun usambayang agi sunabitan wa Muhammad na yakad teruyan wa khitamuha at-taslim paman na ayat tigyan na mulimpusan usambayang nagiyang ko to akasalam paman nagiyang ko to agiraw ka assalamu alaikum warahmatullah wa qawluhu wa tahliluhu at-taslim so mga ulama natignan na fat taslimu shuri'a lit-tahallul min as-salafah wa khitamuha wa alamatu intihaya inisungwa tigo mga ulama agyang ko tuwa kasalam si ko sambayang agi lit-tahallul kapaman an mapasadagyan ko tuwa sambayang agu paman na tuos miya pasadagyan ko tuwa sambayang paman na ino pan sumalam sutaw kami kapasadi sambayang nagyang ko to paman na di mga katero anta ka mga galbek adi ko pakai ubang galbek ko taw sagyang ko to masa agititindig niya ko sambayang namiya pakai ron paman kapakai na paman na di miki pamagistorya
at paman na pematian niya nagyang kuto mga metian paman na makaliliw si ko sambayang yan, makaliliw sa gyang kuto sambayang yan. Sa manuto na miya pasatan wag yang kanan 10 agupat rukun o sambayang mas mapian nakasuintano kapaman na antano katano di pia paganay rukun yan nagyang ko to kitindegan ako sambayang igira manuto so sambayang na paliugan away. Ikadua nagyang ko to so at takbiratul ihram fi awwaliha so kapaman na katiruatan o sa iku Allahu Akbar sa giyang ko to paganay sambayang. Ikatalo nagyang ko to so kabati ako Fatiha. Ikapat nagyang ko to so karuko sa iku uman raka'a. Ikalima agu ikanam nagyan so ayaman niyan na kambangunan sa giyang ko to kapakapupuon kuruko agu giyang ko to kapakatitua sa giyang ko to tindaga giyang ko to taw. Why? Aya ikapito ruko nagyan so kasujud. Paman nagyang kana so kasujud. Ati ko mga ulama asuka sujud na makaduwa ng sagyang kuto umani isa ka raka'a. Ay kawalo nagyang kuto paman na kambungo na no tao sagyang kuto kapakasusuyod yan agugyang kuto kapakaunto diyan. Agyang kuto akaunto diyan kung paglatan o dua sujud. Ay kasiyaw nagina su at tumanina to fi kulli al-afal. Nagina su tigitan o kagiya akat tekna ay ikasapulo agwisa agu ikasapulo agwisa taman sa giyang kota ikasapulo agu dua nagina sutigitan wa tasyahudul akhir paman na mulimpo sa nakauntod agu giyang koto paman na kauntod agiyang koto taw naguginto so kabatian niya pansiko at tahiyat agu giyang koto paman na kabatian niya sa giyang koto Allahumma salli ala Muhammad taman sa giyang koto kapusanian ay ikasapulo agu talo nagina su at tartibu bainal arkan paman nagyang koto so kapakatulog-tulugan sa gyang koto ang mga arkan nami alitano na aya molimpo sa na ikasapulo agu pat arukon no sambayang na su at taslim gina so ayaman na niyan na kasalam gina so kasalam da pa kay sa iyo sabihan kaya paman na mialuitan no mga rukon o sambayang kaanta no makatugalin sa giyang ko to mga usayan sa giyang kaya sambayang. Ato na ipakay sa iyo ron. Yanop kaya. Naba na napakay sa yung napakay sa kanya kung ano kanya sinakuha na yung pakatulutan daw ito, yung pakamagandaman mga libat, ipitinan mo, yung takada na napapapun na barukan, at pangalan ni patalong-talong. sa karoko. Buwan. Pangalan ni patalong-talong. Ang yung tako makapasya, pakaisiro pa mga ilong, magtuloy na nagpay mabatas sa kami na yan. Gyan ko to paman na amay ka pinani street no. Amay ka gyan ko to paman na karoko atitu na paman na so karoko alagi dia na paman na ginian kuguga kaya kapaparunia na lagi dia o di na balian ko pako na paman na ujurian to ugay na may ka aya panarima yan amay ka panarima yan gitu itaralim dia gitu to yan gitu paman na mas mafia ay tuwali ano ba yung mafia na so lagi dia agu kuguga niya na ya dali niya gulo ko kapos ketemu yan lagi mo to lagi dia udi na balian dia sama paman na mapako lagi to ay man yan na miya supakyan to suro ko sambayan wa miya supakyan lagi mo to aro ko sambayan kagi paman akan ba maujud sabihan ko to kanggen ba kaniya sabihan ko to titu karoko paman lagi mo to kini rupan tanoron paman niya lagi ang kaya bela aliman yan nakakaptan niya lagi ang kaya bela mabuan labihan agugian kaya paman na lekodian na makatititu ulitin tano mga istri tamay ka paman na yuti ka paparun yan ano man yan di niya tutuluga na ada problema ogaid na may kapaman ada ujurian kaban yan din di buba na gitu sama no to na paman na gego to lagi dito
na miya supaya nagyang ko to paman na usayan uli nagyang ko to okit-okit o sambayang paman na tubusayin tan uway. Na itarusan wayaw. Neno kami tanong mga guys, lagi paman nagyang kaya oras na di tanong di pamakutan. Kagi na taad na tubusayin tanong sa importante. Kailangan na maswatan. Tigi mga ulama. Sa tawa makabugak sa rukun apat sagyang kuto mga rukun na may aloy tanong. Apaman na isabu may bugak yan sagyang kuto asapol agupat. Amay katigo mga ulama kaaya mini bugak yan nagyang kuto at tahrima. Nagyang kuto paman na kagiro niya na Allahu Akbar si kupaganaya kapsumbayang yan. Ay man na niya nakialipatan yan. Nabadis kanyan din na may sumbayang na nasumil ko sambayang na des kanyan girawa Allahu Akbar. Kapaman na tunay ni inibugak yan ito. Natigo mga ulama alam tanakid salatuhu nagyang kuto lagi dito na paman na daw to makasumbayang nagyang kuto lagi dito ataw. Paman na daw makasumbayang. O pamapman ko salakaw roo. Paman na ko wa in kana ghayra tahrima. Paman na salakaw sa giyang kuto paman na tigtan wa Allahu Akbar paman na inibagak yan wakad tarakahu amdan paman na ayak inibagakan yan na pitibo ba yan butilat salatuhu aidan na lagi duto at mga ulama na miya batal panagiyang kuto sambay ang agiyang kuto ataw ay man na inibagak yan na paman na tigyan na diyan ko rumoko paman na direct ubed na sujud paman na pitibo ba kan makatatano duga pipiya o di na paman na gyang ko paman na kasujud na makadua na tiga na inwak yung isa-isabu paman na isujuda kanon o to paman na pitidu ba kadin na paman na tigo mga ulama miya ba talaga yung ko samba yung agyang ko tao wa in kana taraku sahwan karukuin aw sujud na amay kagyang ko kinibuga kaniya sa gyang ko rukun na malilipat sa kaniya. Lagi dia nagyang ko tuwa karuko ay man niya kialipatan niya na dabis makaruko o di na kialipatan niya na da makasujud fa in dzakarahu qabla shuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra na may kaya kiyatano din yan nun nagyang ko tuwa paman na kiyatindagian na das kanyang panamakapuun matiya sa gyang ko tuwa paman na katitindagian ay lagi dia no paman na makapukong kasi paman na 2 minutes ka nadagapan makapuno mati dagapan maginaw alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kaya tanugan na kabsa daga maka ruko paman ada sari maka ruko din paman na biya kabuga ako basta sujud na to na isuni yan sama no to nadapan na makapuno mati na tigo mga ulama fa in zakarahu qabla shuru'i fi qira'ati rak'atin ukhra fa innahu ya'udu liya'ti bihi wa bima ba'dahu min ar-rak'ati allati tarakahu fiha. Yago to ada niya pa nakapakapuno matiya natigo mga ulama paman na kesu ini yan. Paman na dapat makabiyangat tinubita, dapat makatuna, di na debes makaroko, na kesu ini yan. To na minibugak yan, upama ko karoko na prokos kaniyan. Proko. Agad ay man yan na buti yan lagi mo ta subhana rabbiyal azim sa makatulong. Nagu paman na yago to paman na kaya kaswin yan romuko kagigito kaya lipat ni bugakian na penggelebekan yang pamanagyan ko to paman na mga galbek ka urian nagyan ko to karoko ato na urian nagyan ko ta alon yang mana sabi Allahu liman hamida nago yang mana ni na sujud kan yang bersama kadua to kenapa buaya dumuna na kana suruk ko paman nagumiraw ka subhana rabbiyal azim na natiga sami Allahu liman hamida na ini taruskan agyan ko to at nagito liminidi sabi sa paman na urian agyan ko to roko na tunggelebekan ko pagi masad na to pama ko roko na nangiraw ka asami Allahu liman hamida Allahu akbar sujud ka masa paman na paganaya sujud na pagudud ka man na sujud na ugabu aya mananian tindag ugabu tindag o paman ko ayamin ibuga kana sujud agyan ko to paman na paganaya sujud na nasujud ka na paman na magutud ka na gito sujud ka man o paman ko ayamin ibuga ka nagyan ko to paman na kauntod o pagdatano sujud na gito bikasuyan ka agoy man niya na sujud ka sa ikadua na kung kabukin na man oto yute paman na
Tigo mga ulama wa bima ba'dahu min ar-rak'ati allati tarakahu fiha. Paman naging ko to, oriyan panaging ko to paman na mga rukun, ini bugagyan na kailangan na kekasuyan yang penutup, kekasuyan yang penutup. Nah, gitu at tigo mga ulama, so tao paman na ayakyat usin niya no, nadapan na makabatya. Ugaid, nasa lagop na istorya sa giyang uto amya ka pundin matya. Dina wa inda karahu ba'da syuru'i fi qira'ati rak'atin ukhra. Ayakyat taru din yan na amya ka batyas kanyan sa Fatiha. Apa man batyas kanyan sa Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kiyat taru din yang bisa paman na amya ka bugag sa rukun. O samboyang. O di na paman ayakyat taru din yan na sekudus kanyan din. Kung iraw kanyan alam tara kayfa fa'ala rabbuka. Kiyat taru din yang na amya ka bugag sa kanyan bisa paman yan na rukun. Ulghiyatir rak'atul lati tarakahu minna wa qamatir rak'atul lati syar'a fi qira'atiha maqama wa yasjudu lisahu. Natigo mga ulama kagi miya pus kanyan din. Nagyang ko to paman na raka'a. Miya buga kun sa rukun na kunsilan yan dinuto. Pagkadaan yan dinuto, nagyang ko to ititindig yan paman nakapapantagan nagyutoy paman na isumbi yan. Kaya tanong dan tanong to. Apa man lagi itu isumbiano sama no to na upama ko aya sumbayangan naka na subuh sumbayangan naka na subuh 2 rakaat subuh siko paga na ya rakaat namya ka buga kaun sarokon na ya ititindig ka naging ko to ay ka-2 rakaat nakagi aya kita no din kaun namya ka puga din matiya sagya ko to katitindig ka na kun sila nakagi ko to paga na isumbi kaun sama no to agi ko to ititindig ka nagitimbali na kaisa na sama no to nakurang kapan sa isa ka rakaat. Sama no to nakurang kapan sa isa ka rakaat. Oy. Sama no to na miyakan sila kagiyang ko to paganay na naisundi ikaw nagyang ko to kadua gyud timbali na kapan na paganay rakaat. Oy, miyatalo. O pamapman ko ayap pisumuyan ka naluhur 4 ka rakaat na napaman nagyang ko to ikadua tindig na ro ko na miyalipat na sama no to na makatitindig ka sa ikatlo na miyaka punga din matiya. Na kunsil nakagiyan ko to paman na miya ka buga kaun sa rukun na isumbi ikaw nagiyan ko to ay 3 karakaat ka nagyutim bali na ka 2 karakaat yutim bali na ka 2 karakaat. Nadaro mapasad tigo mga ulama wayasjudu lisahu na amay ka paman na silam ka din na pakasujud ka sa sujud sahu. Agi na so yaman niyan na miya khilaf sa mga ulama ano sujud diyan ko to tao. Sagya ko to paman na dan yang panakapakasulam anta aga paman na giya ko to kaya pakapasadiya sulam. Gina so kasudud da paman na kalalayaman tan wa gira aswimam na miya ka bugag sarukon na giya ko to asudud da makadua na ame ka paman na makapasad sumunod na gubus kaniya na sulam. Lagi na ni usaya no mga ulama. Na katayapan so kailangan na tunugan tanong. Wa in alima ar-rukn al-matruk ba'da as-salam. Amay kasutaw na ayakyat tanong din niya sagyang ko to arukon amin ibugak yan amya kasina mo dun yang giros kanina assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah bali din nakyat tanong dia paman na miya kabugak sa kanya besarokon sagyang ko to paman na kaya sumbo yang yan tigo mga ulama amay kaayab sa minibugak yan nagyang ko to tasahud akhiran anta akagyang ko to salam paman na inosita no kagiya so katsahud ikadua na rukuno to anta ka paman na ka bisma ka sulam ata bihi wasajada lisahu wasallam na oaya minibugak ka nagyang ko to tasahud na apya ka panamiya ka sulam din na paman na tasahud ka paman peroman nami ka pa tasahud ka na nasujud ka sa lisahu makadua nagu ka bubsalam sama namya aya paman na isampur tano babaw para sabu-sabutan tano. Miya kasulam kad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sama nutunad daga bis mabatiya so Allahumma salli ala Muhammad. Una baga miya kasulam. Ayaw sa tano aro ko no to. Udi nagya mo tay puno ko tahiyat natamang Allahumma salli ala Muhammad na daga mabatiya. Na miya kasulam kad no. Na paman na kesuin na ka ko. Kesuin na ka. Tahiyat ka purman. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Makasad na Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Nagyang kung tuwada ka pa nakapakasalam, napakasunod ka sa sunod sa pakasunod ka, na paguntod ka, sunod ka man, nagukabuhat tigong mga ulama salam. Gukabuhat tigong mga ulama salam. Wa in kana ghayrahuma karuku'in aw sujud, anta ka paman na ayab sa minibugak ka, saging mo kaya pakasulam ka din. Nagyang mo ruku, anta ka gyang mo sujud. Di ka dengub sari maka ruku, saging mo ika 2 rakaat kan. O di na paman na dengub sari maka sujud saging mo ika 3 rakaat kan. Nah, tunay sunian. Fa innahu ya'ti bi raka'atin kamilatin badala raka'atin lati tarakahu minha. Na yasuna gyang mo lagi 2 taw napsumbo niya sa isa ka rakaat. Kompleto. At tinubuskan niya no pamo. Kenapa ayah buah abri dan niya lagi kota dan niya nakapakaruko. O di na daw makapakasujud. Isa ka rakaat na sumbian yan. Oy, rakaatun kamila, kompleto rakaat. Apaman na surakaan nakabati o sa Fatiha, an nakasakbun, ago ayaman ni an nakarukoon, ago an nakasujudun, sama kadua. Tigo mga ulama badala rakaatin lati tarakaw mina gitu isumbi kasagyan ko to isa ka rakaat apaman na miya kabugag kaun sa rukun na ani ni kasambi garo na paman na pagkasunod ka pan sa sujud as-sahw malam yatul al-fasl fa in tala al-fasl nagyan ko to tigo mga ulama alagi duto ukit apaman na isumbi kaw na isa ka rakaat kompleto na amay pan nakadamati yagyan ko to paman na kaya pakasulam ka. Damati ya paman na kanaba miniraut sa pira ka tigtan wa 20 minutes uli na paman na 15 minutes. Kapaman na sunod kaya pakasulam ka na miya maka paman na miya maka pira ka minutos kaya tanong din ka. At kaya dito sari maka ay manan yan na makaruko. Nagyuti isu ano ka. Okay dati kong mga ulama na amay ka fa intala al-fasl. Amay ka paman na manumini bulu gagyan ko to paman na kaya tanudi kaya pakasulamian. Anta kami batal pan swabdesian. Miya batal din swabdes kan agunga buka tanudi paman na miya kabuga kabsarokon aada salatu kamilan nakapuruman na nakaagyan ko to samboyang ka. So din samboyang ikapuruman na ka kenapa bu sasakarak ata paman na kebida na kasudin samboyang ka. Amay ka paman na malo minibulog agyan ko to agyan tanudi ka. Upama ko luhur na napakapsumbo yung apuruman sa luhur, upama ko magrib na makapsumbo yung apuruman sa magrib. Ginan yung saya ng mga ulama, sagyan ko ito apaman na tawa miya kabagag sa rukun o sambayag. Apaman na dipindi sagyan ko ito kaya pakabagag yan, ago dipindi sagyan ko ito apaman na anto na iminibagag yan na rukun. Tanong dan tanong ito, kapaman antan andi, paman na andi kebinasa ko susambo yang tanu sagyan ko tua paman nakapakabuga katanu sa rukun. Ada pakai seyoro sagyan ko tayo manan yan na piyang magusay tanu. Agyan ko tua kita paman na kakasuyo tau sagyan ko tua mini bagagyan na rukun o sambayang. Ada pakai seyoro ni. Awa ini. Pamaka naging na imam ka. Naging bigari pa ito pamang. Ang tunay yung kita kapag-update signal pa mga pagka ang sila naman yung upama na ininas mga pagka. Kaya nagpapakay pero signal na sila naman yung sa utang. Yang ko taka pugunong tirar ka. Ada kunilig sila kapag na yung pilay. Kunilig sila tsaka pamutilan kasama. So mga bay, nagi paman nagpakaya so mga bay na katatanong doon nila lagi ang kutuwa kuan adna lagi yung mga mama so mga bay dadi man bu signal paman na piparokiran no agama paman alin sa gyud ko tasor ko mga dato subhanallah. So mga dato na pumiraw sila na subhanallah so mga bain at tasfik Allahu a'lam na aya signal o mga bai sa gyud ko arakiran yang getanu dan wag gyud ko an at tasfik paman na anto na iman at tasfik agi tumambu ipaman na ibubugay kira na sigdali rani gira manutua miari batagi ko tua imamiran gira manutua miari batagi ko tua imamiran Yung university ani amagit na kusane niya silang sering amagit na budu ka oat isimite sa pakay sir wala na idaw ka kay imam ko na ko CS tapos ba na
Nagyan ko sa kanya kasi lang sa nagtabi sa makaroon sa banta ka sa atin. Yung nakatinit ko pa ma. Dito sa lero. Dun. Pero kita mo pa. Oy, di, akuan, pagkatakabir ka. Pagkatakabir ka, kompleto to ara ka. Ako makapagay tap, hindi mo na tayo sa tapunin ko. Ano man na yan? Ano yun, hindi mo na parang yung tayo, ano, hindi na si Oy, kompleto dito, may kagawa na ptaya ta ka. Oy, pagka ayamanan yan ha. Pagka nandun na ini, kompleto ay isa ka tindag. Oy, kompleto ay isa ka tindag. Uy, naya, ayan niya, pero nakusimi ako sa isa ka na ka to. Ha? Ito niya, tumabukap sa mapunusan nila, kung mga boss. Kung nakusimi tayo ako sa karaka. Saan bisa gyud ko to kuan. Oy. Ay api man di nga miya tiro na gitud ni paman eno nga puno to siwa kakatawan na kadto agi mo ta miya ulaw-ula gitud ni niyat away. Ano yun na rin na susang hindi na pisang ito na hindi na ito ganyan ko lang. Kaya hindi mapakasunod sa wala. Kailan ka katanda sa sulit? Ay mag-niyan ka katanda. Saka nanya kasi lang ako, nagawit ang nanya kasi lang ako ito, pure. Na pure lang kasi niya. Sa ano to na gyud to atigi kadili anto na ikapagambagay sa sige na mga bae nagyan ko to kan dumpay. Manan niya naayasin niya sila nagyan ko to napamalakpak oy paman yari bersu mamiran kagi paman at silang pangiraw subhanallah Allah wala mo tunay paman na tunay ni gyud ko to subhanallah na para to si kumada to ay subay na paman na padapon sa auratira nagyan ko to lagamiran lagi to ayam ya ayang ira nagyan ko to kan dupay o gyud ko to makan dupay sira na nakangidid tanuanan nakatawag ayud na kadagalan adid tanuanan paman na detanuanan may experience ang yung tuwa lagi dito. O to paman na isad na tunudan ng mga bayi ay giram niya mi ribat si mamiran na yaman na niya na pulak paksirat way dupay sira. Batanu ku agi yang kaya wajibat asambo yang ada penala mo oras na sunat sukat ko baliran 5 minutos. Nananay no kasi tanong mo tama na insyaallah na mapitan na higing ang utok man na aya ko tanong naging ko to wajibatus salah wa hiya thamaniya mga paliwat ko sambayang aya kada kalian na walo timan balasan tan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya paman na dinyo di kapangadi o dinyo di kapamakinega o mga usayan tanong sa giyang kaya mga rukun sambayang sa salam ko sa kanulangon. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alipat